veče, poštovana publiko i predstavnici medija. Veliki srpski istoričar i naučnik Stojan Novaković napisao je jednom prilikom: da bi nam se mogli ukazati putevi budućnosti, pogled moramo usmeravati i na stare staze. Zato vas večeras pozivamo da svi zajedno pogled usmerimo na put ružama posut, s kojeg nam, putujući kroz prostor i vreme, upravo stižu. Pozdravimo ih aplauzom. Upravo pristižu Minja Marković-Orac i Nikola Mandić. Oni su ostvarili uloge Kneginjice Olivere i Kneževića Stefana. Sa nama su večeras i mlada princeza Olivera i mladi despot Stefan, Aleksandra Manasijević i Ljubomir Bulajić. Kneginja Milica, Tanja Bošković i naš narator Milan Caci Mihajlović. Princeza Olivera, Vesna Stanojević i reditelj Marko Novaković. Scenarista i producent Olivera Šaranović i direktor fotografije Boja Radić, kao i dramaturg Nataša Drakulić. Želim vam dobrodošlicu u ime našeg večerašnjeg domaćina, Fonda Princeza Olivera, čija je misija negovanje duhovnosti, istorijske i kulturne baštine Srba. Pozvali smo vas na veče posvećeno ljubavi. Ljubavi kao najuzvišenijem ljudskom osjećanju, onom osjećaju koje čoveka zaista čini bogolikim. Međutim, ovo će biti i veče ljubavi prema prošlosti našeg naroda, ljubavi prema istorijskim ličnostima koje su nas neizmerno zadužile, veče ljubavi prema nauci i umetnosti. Iz svih tih ljubavi rodilo se delo koje ćete večeras imati prilike da pogledate. Dokumentarno igrani film Put ružama posut. A sada, molim vas da pozdravimo autore i protagoniste filma Put ružama posut. Prvi će vam se pokloniti najmlađi učesnici koji su tumačili uloge dece kneza Lazara i kneginje Milice. Kao Mara, Mina Nenadović. Kao Jela, Neda Cvetković. Kao Dragana, Dijana Slavković.
Kao Teodora, Tijana Sretenović. Kao Vuk, Uroš Najkić. U ulozi Stefana u detinjstvu gledali smo Nikolu Mantića. Ulogu princeze Olivere kao devojčice tumačila je Minja Marković-Ćorac. Dizajner grafike i animacije Nenad Krstić. Dama koja će od večeras brinuti o bioskopskom životu našeg filma, direktorka Delius filma Ivana Kostić. Zbog svojih profesionalnih obaveza sa nama večeras, nažalost, nije tu, ali deli našu radost dragoceni pomoćnik reditelja Hadži Aleksandar Đurović. Svaki snimljeni sekund filma pomno je pratila i beležila sekretarica režije Snežana Marinović. U ime konjičnog kluba MBM sa nama je večeras legenda srpskog jahača i kaskadera Miloš Đukić. Glavni organizator filma bila je Ivana Todorović. U ime društva srpskih vitezova Svibor sa nama je njihov predsednik Radivoj Radulović. Snimatelj zvuka bio je Dragoslav Simić. Maske naših junaka delo su Tatjane Lipanović. Zvuke koji su nas vodili i na istok i na zapad dizajnirao je Nebojša Zorić. A lepotu srednjevekovnih kostima dočarala nam je Suzana Gligorijević. Bajkovitost srednjevekovne scenografije delo je Dušana Radojičića. Njihovo vreme tek dolazi, ali su nas zadivili svojom zrelom glumom u ulozi mlade princeze Olivere Aleksandra Manasijević. A u ulozi mladog despota Stefana Ljubomir Bulajić. Film su montirale vešte ruke i oštro oko montažera Obrada Popovića. Izvršni producent filma bio je direktor produkcijske kuće Beomedija Zoran Kiki Jovanović. Iskusni dramaturg, ali i u svojoj debi ulozi monahinje Jefimije Nataša Drakulić. Njegovo delo Serbija, pisano na stihove Miloša Crnjanskog, donelo je ovom filmu metafizičku dimenziju. Kompozitor Svetislav Božić. Istinitosti priče i realističnosti našeg filma svojim znanjem doprinijeli su stručni saradnici Fonda Princeza Olivera Maša Šaranović, Nikola Giljen i Jelena Mandić. U ulozi sultana Bajazita I. Munje gledali smo sjajnog i autentičnog Ivana Jeftovića. Ulogu Jelene Balšić-Kosače odigrala je Aleksandra Nikolić.
kroz čudesnu životnu priču princeze Olivere nas je u ulozi naratora znalački vodio Milan Caci Mihajlović. Ulogu majke i vladarke, tumačeći lik kneginje Milice, odnosno monahinje Jevgenije, maestralno je odigrala velika diva srpskog glumišta Tanja Bošković. Zbog profesionalnih obaveza večeras nije sa nama Dragan Mićanović, ali nam je svojom glumom dočarao lik jednog od najomiljenijih srpskih vladara, viteza i pesnika, despota Stefana. Bananonit, koja prepliče bajkovitost kroz realnost pokretne slike, dočarao nam je direktor fotografije Bojan Rakić. Dame i gospodo, pozdravimo idejnog tvorca filma Put ružama posud, scenaristu i producenta Oliveru Šaranović. Lik princeze Olivere Lazarević, zaboravljene srpske kneginje, snažno i suptilno tumačila je dama koja na ovaj svečani dan za naš film slavi svoj rođendan, Vesna Stanojević. Na kraju, molim vas da aplauzom pozdravimo reditelja filma Put ružama posud, Marko Novaković.